operasi. Uli mangken dia sudah merasakan bagaimana kengken dia dadong pidana di Pergino. Oh. Dobogi sida ngelantur kayang kebekas. Ada cening sayang cucu dadong. Bang Rahayu cening kele benda ngantin bapo ja pekak ning nah. Oh. Tidak bunyi, marap kamu naning marap kamu ada ke sana sayang. Ya, biar dipoto ya. Ya. Ini kodok Thailand niki. Anak putih sekali ini kodoknya. Kodok Thailand pintar nyanyi ya sayang ya. Ya, bisa nyanyi kodoknya. Padang bulan hujan balas magudukan. Dongkang pada girang ya bercanda. Agungke kong. Dingin pesan awak yang ngaton. Hanya masa put pojok balik ke masa oh, nak cenik-cenik lagi hayun nung get yang pangdeman aden. Asli niki asli potong pate hagong niki. Nana nih. Kengken cara dudu ada kira-kira jadi. Nah, nih bo, jadi tuni gepeng rayu banyak kekalang jadi sing yang makisep jadi. Nah, nyen kau urusan jadi nih. Memene kau. Nah, sekarang kodok Thailandnya. Ais. Tugas si raga anak dua mulung ayo mena cenik-cenik beli. Bayang? Mai. Bemekas teh cai. Dong seng nang kenang pikir jap kena raramo cuma. Ya nemonto sayang meme mapi anak teken wayan. Dong udiang jang dadi hati kenon mara cening muleh. Di kengkene dos lemah mara teko. Maka abi kena meme. Yen seng nen teko pi anak kaden cening meme nya pulas mato kaden. Man. Nyen mani godogan. Di yehe di klagoe. Padahal. Kene apaan godong itu? Oh, ada kelebih hewan amfibi bisa ngoyong di ye. Hidup di pelangkane masih bisa yang cang godong sing ngidang pulas di ye. Hanya di pelangkan tuh kelebih bot runo ya nih. Ada bayu ngale kuranan. Nah, sengton. Yen sawet arang meme ya diasto namone jejela gawak jenenge. Nak subuh jening madan keleh. Sing ada nang bayu nang sesama ngong apa aleh yen. Do ada lo hayu. Lah hayu ne dangine tepok dangin kubu Lo hayu mple kan alena. Hah? Man. Weh, ratu. Mula godok kang wani. Mula ne jegek dotane lo. Dan malu ne jegek to manusa apa wan apa tagih jenis ulah jegek gitu gen. Ya, dewe ratu. Iya. Dewe ratu. Nih pisago nih nongos nih sing mana po cai nage nyicep meme. Ini ya. Apa penaden gumi ini? Benar?
Nak dang dadi lah dong lah kena adane cita-cita. Du menak demade kisene cita-citaan yang keto pang. Ya pan deluno ado ya bayun dia melali dadi. Walau kene nya na ya nah. Yang dadi de meme petila sengawa nah. Do bas mau makso. Nya ada secan widi ado nya anak lus aja satyo. Lekeng tuas kenane lekeng jening ditu dak saro kenah jening itu. Meme jak bagio sebelah karnampi. Ya di aston de memang masin mati. Yang suka jening bagio memang sanggup nih. Ye, jam kerja nih ke sampit lo ngaket kalau ada apa? Sampit lo ngaket. Hah? Sampai bisa gol lu ada? Di beringket tegol nggak sampai ya. Nah yang coba kita pangseng mendengar, hah? Nah, tamu. Lah yang ruang mana dena? Baik. Nah, luweh kena ya luweh yang bikin manusia. Benar. Itu bos sambil cening nuriksain nyen manusone timpal-timpalan bani ngentong dulu patut cening nyen ngawarana nih nah. Yen coba kita meme nakal tegalan nya maksa. Banyak yen boy nyen sedok muleh nyen medarna, gemilah nah. Ajak kana nah. Mutamu ada yang nih nah. Don yang ngena milah nya nah. Ayo. Nah, lan barang-barang. Aja batonya 4 nya seng toyo mat itu di bakat rumah bibi. Apaan bibi? Iye he toto mau tamu pesan. Yan seng te ada toyo utawi ye seng presiden ira idewek bakal hidup ini dijaga teh tawang bibi. Ken. Kan dados teh dia ngentongang lu mereka. Bibi patut nyaga ken kasrian danu ne bibi. Oke, benar. Ampuro bibi tanuni. Aja bibi pengkete sebab bibi oren pesan yang timpal-timpale buka keto seng dadi ngawag-ngawag ngentongang lulu ditukar deh seng dadi na bibi. Nikah plastik nikah maleto alit-alit teh sampean ngajak ngangan plastik yen dados santo ngiring sarang-sarang mangdane 5 mandane sampun ngentongan plastik. Nah bibi do ngelaga ginane 5 kang pesan kapenin bajang-bajang timpal-timpal bibine dijabo bang sing awag-awag yang ngentungang lulu ditukar deh yang ngentungang lulu tuh nak sing dadi bibi Ada dua gong istri ngiring nak rara sekarang yes aja panten bibi dreseng pengai dijani nang tinggalin bunga makejang nadang kembang gelah ditu bakal ngale bunga bibi Apa ale namanya pisan bunga? belah-belah nah bibi panjang bibi Riki. nah bibi aduh bibi sakit kenapa Nah kenapa ini Ki? ane marah Dewa Ratu ada lelipi kali rasa nyodot cokor belah bibi Ini cokore. sakit saja bibi tulungin gelang apa nih bibi Dicoba Presiden Mamarga. bibi gelas Ya. sedang berjalan ada nak luluhnya 2 ya. aduh bibi ku diam ke langit Ah. bibi sakit pesan Kawangan nih. Kawang nih. Jero, tolongin dia. Kawan ni jangan dari mau balik. Tulung. Ya tulung. tulungin gelang bibi Nak jauh. Cuma nak jauh. Yang lo pernah pilih apa? Nak henggan. Saya ubuhan namai. Jero, na bagus ulang jero. Apa ni nak gitu? Apa ni contoh lipi? Anu nih nikah. Anu nih. Contoh lipi. Anu nih nikah. Anung. Yang contoh lipi. Ampulo yang sen bani nulung.
Yan. Itu nak nyaman dia wayan tu. Nak biasa tu. Nak cocot lipi anu apa ngon yang ngidang bener. Kenapa ngon? Gua ngawak. Mogi-mogi Ampun saya ini. Nih kan nulung kan. Bawa tinggi lagi bah belau. Tinggi lagi. Banyak segar. Aja. Nulung ada. Tadar kan nak galak sing benak eno. Galak sing. Alo. Nak kolot. Urut. Diang lah anu ni buan-buane. Apa ni nak kais ni? Dong yang cotot ke lipi. Oh, dia anak ubah dah. Nang nenek malu. Tuh men jani gelah nepokin. Aduh godogan bisa memunyi. Nah, cara jelema bibi. Dikit ni tu. Ramadan wayan godokan. Ada lipi. Bisa ubah dah. Ada ya saya ubah dah. Dah. Aduh, nakal sekali kamu jadi binatangnya. Pakai tuang. Ini adalah godongan ajaib. Dia nakar mau tulang sing tadi. Bang kata besar. Bang mati. Oh, ya menang. Nasi cal. Sekan niki bisa mubaden. Bisa. Wayang godogan ada wayang. Dah tegak-tegak ngubah mana? Dia ada ngubah ada tengah-tengah. Nasi cal benar malu. Oh, gitu. Nasi cal. Jadi marah benar. Oh, nak kadang ni. Awang, yang nak ulung nak cocok ini kene bicara. Sajang bibi. Rejani sakit cokor belah hilang bibi. Nak pedangi, kan? Udah pedangi. Pedangi. Oh, doa kencang tu. Sajang hilang bibi. Tanpa samandano bibi. Kan je sakit gelahir marah. Rejani hilang. Di subane kau badan balik. Biasanya. Peniadaan. Wayang godogan ada. Aduh, pengang lah sama. Lihat dulu mana. Pengang. Ini wayang. Dua kali ya, kencang. Itu wayang. Dua lagi kan Halo. Godokan maben imoyo megel. I dewek nyen gelor. Tak. Leng ibi cang opak po. Lolo, atas beli manjus yang. Beli ke manjus? Nana beli. Rena beli. Apa? Boy lang. Cang kan manjus masih kan hilang yang dah. Jangan dipacor tu manjus. Oh manjus. Kan manjus malu. Dadah. Godogan, wayang. Bapak. Jak bapak je dah. Dan kelama bapak. Makan dungun. Nak kengken ni wayang Itu godogan. dungun riwang panadang ni. Yang aja bos mandan hari ngintip nak manjus. Sing dadi ngintip. Ni aja bos mandan. Yang ini malu na ya. Wayang godogan. Wayan sangat pengen dor wayan kemudian dadi makito pengen yen ngale pang segar kemudian dadi makito pengen menejani kengken di subane peciken gelas suba hilang ini sakit kemudian ida lah aku na pengen subanya
pesan ngapin wayan. Yani subuh seger, bangun nak keyan bangun. Cengkeh, Ilang penunggang Boilan. Yen gitu sangkanin suwe cani desang yang pramekawi. Ne janilang pengang wayang. Gelas segidang mau bangun, kedatin nak gelas. Wayan bangun ya. Wayan. Gelas suk semua pesan. Rending wayan, wayannya ya dan wayan. ilang wayan kodokan. Wayan godongan, wayan gelanyuk semang pesan, training wayan sebuah presiden, ngubadin sakit gelahin imare, yen senjada wayan, imare gelah, cotot lelipi gadang, sina kengken bakal penadian gelahin, apa bakal agon gelang walas, Dere anak istri. menkengken wayan, Sampulan yang menangin tahu rezeknya. men, Yang nak lasayo mata tulung yang oh, dadene wayan sing nage, pikole, gelang-gelang pipis, hah? Abang pegang, abang pegang. Menapa bakal ide wayan? Apa bakal tunas wayan? Senderoni tengah ajaknya. Gelah tu sing jejah kapenen wayan. Apa? Ajaknya. Tunggu dia menggala jijik. Ya namanya kadirasa. Ya diaston marupa beburon. Sake wala ya nin gelah ngaton. Tingkah wayan luwihan kapeningi manusia. Tu timawinan rasa angot saja kayun gelanginya. Bagai tidak isi mana kerana Nage ngisi tangan gelah. Dadi, tunggu dia mensing. Kengken wayan. Subuh. Kira wakan derone dere. Wayan godogan. Dere mandang makan, mandang makan. Yang beli. Pang wayan awan. Gelah ni sing jadelen. Maka putrenin jagat jengalo pura. Kopi dan beli sen manjos. Dia Ratna Dewi ada gelah. Lam beli. Suat malu muda malu kene bulaan piangnya jenik beli. Main apa beli? Lijo timpal-timpal wayan ni. Tunggu yang dari mebeki pesan dari wayan kalai na di. Menyen menane memula. Ni sing jabi di sari. Puniki Wayan. godokan. Awin asri puniki kelago duwen ni. Jak anggap pesan saja. Benar ya sebilang wai. Kangsan asri tetamanan. Apa begini tak segala roh teka. Tua benar pesan. Gelah bakal ngalap bunga yan. Apa? Man kengken. Kan sering ngalang tengah. Oh. Kan bang ngabung istri ngalang. Aduh, ren malu. Nak ida mau dua widang. Ane udang bener gitu. Istri. Kengken wayan godogan. Malam kita ngerah tinok. Meriki malam ni. Nih, Ketemu kawan kita. malih 7 hari 7 malam. Nih, Wayan. Dejes kadirasa ben pitung dino. Kadirasa muai wayan dadi main. Pelarian ngajak gelah ngiring gelah diri di taman. Malam kita ngerah tinok. Pemerintahan yang siap-siap bukunya. nih. Dah wayan semandang saya. Bibi jangan ngatur ni dalu ngomai bibi miring. Ingatan ben bidong dino. Wayan. Sedangkan kita mau pamit. Nih, didang atau panak. Me basing kelo adiang ke ramon nih. Gelah nih. Nih. Yan kita pun sengela makalo Iya, kejantong. berjalan, kita berjalan, wayan. wayan. Kamu lautang wayan mulih malu. Malam kita ngerah tinok. Gelah misalnya nyantos tekan Yang mau wayan. pamit. Belang-belang ngajak wayan godong. Kalian lo, kalian. Nah, jalan-jalan. Ben bidong dino ingatan. Dong ini apa lang ben? Beli. Sosep. Bibi. Aing demen kenal bibi nih. Tumen bibi nepokin anak wani. Mangkin ampun piangkal payu. Betawang gelah kenal bibi nih. Bayun bibi nih rasa demet tekeningi paman moyo. Ampura Ratu Bagong istri, mana adit yang jak kletuk-kletuk bau nyinga ini pun tuh, ya napi kadana ngerana yang
bibi gelasing mapi salah. Apan bibi medewek bajang. Nak mula pantas sebajang, tuna mula pantas bibi. Nejani pang sing makalu gelang ke jantos. Kentan keranjang sekarang. Ih saja bibi. Jantos dungun, bibi jangan. Ngiring udah. Pang sing makalu gelang ke jantos tapi di dena kelingsi. Nejani jalan iring gelang udah. Itu yang maksud dewe dulu Jalan serat. iring. Rasa sakit Prabon gelasing Prabon gelanang istri. Asapun api marah. Rasa hilang kadi rasa bayun gelang. Udiang gelang menjadi bibi. Karena aku istri. Dia sampun ikine te kewentanan nyani. Di tiang sampun sebakti. Iwawu sampun kana. Makin ngiring budal. Sing presida bakal memargi. Melanyan bibi maparagan gelang bibi. Udiang gelang menjadi bibi. Ngiring aku. Ada di dewek nyar pada dini di jagat yang ala pura. Ni madang dab-dab kereta. Raharjo gumini kadijani senjadelen dengan anaknya. Abesek sangkan kau wicaksana ni de sang Prabu. Kelas rasa kegamaran sanganya ke praja. Maka luar asto prata pantes titi darmeng Prabu. Makejang supaya kegamal wanita. Jualo. Mas jangan suksekal dikenal. Yen monto pidada sang repati, popate beten sengnya medungelan jag pragat medungkas. Kalau kengkian dia pernah ada minum nek nih. Ada di samping. Dikanyakan jani rasa ingu kena tiangnya. Medinga uman beli di tamangan jani. Yen keni beli jani uman sinaliu para jana bau dana para mandri kal salah tampi. Mapan beli rasa nitik tangkah. Ngaku ken dewek paling angkat dewek ngemuikan bumi ini di ngalo. Mirip sasa sangat beli nyemsamang mino kadi perpatih mekejang beli. Beleh rasa tiang. Nen malu. Ada pekong beli busan buka keto apa beleh. Namun saja na beli ngato. Yen beli len. Rita kala mula bakal ngatur bakti reng ligeh de sang lepati. Kadirasa dari pekebat karunya. Tadahor kalaning bayo atur niang metuh pati ketonya nih agong. Naknya nak sing nawang kena beli mula ke keto tulus beli ngaya dini dipuri. Perpate bau dano neleanang sing keto kaden beli masih pepinah ne. Maka jangan kasih do ngemikan jagat ngemikan linggih ide doa putra. Nah yang tadi ban do kanti kita pangsing kanti banyak nawang. Nah maluan beli kanti ada dini.
Nawang mirip beli. Apa gumanti rakat dek kajaga baos ang ida agung nisir kinu kodan tiang kodan beli. Yennya gitu halus pedakone sing lega bayune nyautin. Jani bakal ada perseban. Mekejang pemateh ke bahasa dedauhan lantas bangsi do tangkil gini diajeng apa kaden bakal bantang wicarane. Dadene bantang wicarane kal baos ang ida sing beline nawang. Nah yang bagedelan aliang dapat masa pasir beli. Tenang nih sapu medang Cokodewo membarangan cara ngerabine satu banyaknya bengong di tiang taler bengong antuk wibawan Cokodewo ada sapu nika yang galah kadi mangken lalas untang bebawasan Cokodewo nenten kemana antuk di tiang menawi tepajang wenten baos yata dicah kadi bering di tiang binageng durus Cokodewo ketel po channel medageng pisan kadi atur repon di tiang menduwe beli. Di tiang naler kagiat pisan kedauhin nantuk para kan Cokodewo mangna di tiang pedak tangkil jantan manah di tiang Cokodewo wenten jaga tel wacana ring di tiang saka para pati duwe nesal yang dados tunas sing tiang ledang mangkin telang wacanan Cokodewo keberebohan de wenten ring sejero ning angat Cokodewo inggih sapunika Ratu Baru. Nunas lugro matur sisip di tiang ratu beliau dan lempah sekali atur parakan beline maka sami pengabeh yuk dinadak sara beli ngesengin sikian dia kesarangin ando pengabeh beline maka sami menawi dowendan sane pacang syarat bau sang beli ring sikian dia ne mangke duro sang beli ngetelang pau canu mang nene presiden di tiang tata suning napi yuk tene daging pau canan di ring sikian di tiang beli duro sang ratu dia. Nah, tadi pemekas paman Makeru. Ya, manurah itu masih pamanan. Saja syarat gelah nitah paman ada parak bukojang. Mirip paman Subonawa. Sungsut kayun gelah dekel. Paman mirip Subonawa. Tuh. Icening ayu nadak saro sungkan. Tanpa sangkan danu yak. Sing ado ibi puan, sing ado keranu jag sungkan. Sing tuh. Yen depang sampun liwat-liwat beli. Kanon ini pun jening sungkan kadi puniki. Ini mangkin nadak saro paman jening ayu sungkan. Nak kengken jaten ini paman. Di tiang talar keselengagan dua pok. Nunas bahwa Cokodewo kadi mangkin ya anak sungkan sapunika. Sane gumanti serahina mirengan boyo penyeruan duene. Wah benang pesan. Ijo ya aja kebelancaran peperan gelap. Nggih yen sampun nika ya patut kadi atur belen di tiang becekan mangken penyeruan duwene. Aduh ajeng iki ring ajeng lider untuk kang wacana napi gumanti wiwit di anak geni bahaya kadi sampun iki. Penyeruan sing masih teko mai. Pemekas paman yang Tagarang. Nggih. Alih ya penyeruan. Penyeruan duwene. Nang alih penyeruan malu. Nah, mal beli tiang alih. Padang luwung nyai. Panika yang tangkil, nangkilnya jani. Melang deweken alih tingkat tangkil. Rajani ngetar nyai tangkil marah kapening gelang. Nih jani gelang metakon kapin pagodan bibi. Mapan seraina sesai-sai. Bibi ngiring gusten gelang.
Gusten bibini. Piana gelah. Dong tekaning jani sungkan putran gelana kengken dono ke. Hah? Mami Pelih matur. Titiang tenuni ngaratu. Rajani ngarang sing uning paman. Ampuru titiang. Nyai penyeruan, dia dasarnya ban takut dan dasarnya ban nyah ini. Dasar tulus bakten ni jadi kuning ke kende doagong, kengken wilangan ni ke doagong isi kendi sungkan buku kete. Tegarang matur bener-bener Oh, nyai. nengah nyai. Do pragat ngetel ngiyah mata yang ajak bakal mau hitungan. Sungkan ida nakok nadak saro lantas sungkan. Nak nyai kan ngiring sakina dijangon ni gusten ini. Matur bener matur. Beli. Bangseng kadung takut ya musuang raos teng oyong rago malu. Ampura Ratu Dwagong lingsir. Titiang tanuning nika. Jak nadak saro ida nyungkanang dhuwur. Titiang tanuning Punapi puniki beli. Yen kadi sapu niki uno kemekebangan pun waktu. Yen ali antas sendadi patut mesti singirang bener. Gede dosanya ini Dwagong. Jak padam nih pun Dwagong. Ye, beli. Jak matian kena aku buat kene. Yen mematian ke sebuah aluh beli. Nang melang makenah malu. Nyen de ke ngaptiang ida doagong isi cara iya bakten dia nak sumpo kerasa bandian. Mulo tulus bakten dia ni. Mirip dia mulo sing nawang kengken pawilangan ida nak kelingsir. Yani mabawasan buka keni. Yang tadi dia tiang lan adeng malu. Dia jak sakit subang mati. Paman. Abesik gelah keselengaga. Dibenangan jani paman tungkas lah entar sajak dadur ane patut iden gelah tertimpa. Nah, kini sanjan. Matian sania masih pianak gelah nusungkan. Paling malah kengken abad ke jani ngalih pengiceling enak sampun nak hitung deyang pamane deng diap gelah. Kengken patune gelah melaksana ide beli agung. Yen kemana untuk tiang ye bawa cokor lewo maka kalih. Kang paucanan beli sapu napi patut nih. Sapu napi patut itu tiang tuh. Man, Inggih di tiang. sing sanang rasa belah win ngelang. Ada sakit, ada seger, ada anu ngeranang sakit, ada anu ngeranang seger. Isin bumi ini kaden kita. Yen ada anak sakit benangi aliang baliang, aliang musadau, sing gitu nang. Kemudian penyeruan yang nagena. Yan sampun ike gumanti tel wacanan cokorewo, kayun cokorewo dewan patute. Duani ide anak sungkan, mangken usada rerekang. Sira uning sangkaning usada pengaturang bakti, sida kenak ide iring-iring usaha yang dumun. Kabiasa pun ike titah cokorewo pidagen lurus. Nah, paman jani, nikin gelah menjalan paman. Paman limak ada di jenggala. Di kok ada balian paman awan. Bang, paman murah ngiring gelah di purian, paman menjalan ngalih balian. Kita titang lah. Inggih, titiang kemulan prabot, wakon mangkin titiang gedokang cokorewo, mangkin titiang pamit. Inggih. Lautang paman menjalan. Dumadak sueje desanyang pramokawi, apun niap yang paman presiden kaisenen. Lanya dari puri, Inggih. giring beli. Nah, Ide anak mangken sekali dikering kuri. Pula semua dipuri. Nah sing keto beli berjalan beli malu. Bang sing yen beli salah tampi kaden beli tiang lah kena kengengken berjalan nanti yang ngiring ide dua gong dipuri. Adi baru tiang ingat beli man anu kope ebang bisi bekal. Artinya kalau ngeyung bakal nak kata. Nah sing je kete mapan tawang tiang beli uli pidan subuh agol beli deh.
Pasti agung nih pasti paling kangon. Ini di jagat yang ala pura wakil sekuang lot. Nah tuh bo, bangsing sangkaning tuh yang beli nyesel. Biasa nih beli menjalan, dia kadi koduro negara kan nyelah yang banyak. Kadi rasa tinak rasa jebo beli nunas uang perjalanan beli. Kayaknya. Nah pokoknya Kebri. Nah. Buka ngomong tabuan wakil terus kencer nah. Nah kalau cilengo wakil ngencer ukuran di. Mas Surya. Dong cai mecek batas cuma kan kenyai minum Mas Surya. Nah. Om Swastiastu. Berada tengah takut sing nepuking rurung. Tapi pas teman titiang tumben ngigal tiang center mekelo sing dain ngigal telung tiban sing dain ngigal bang sing terlambat selidan titiang berangkat uli bangli jam dasa berdekat tiang center. Weh, bos mekelo tiang oyong seduk pasang tiang aduh begitu tiang melinasi di setatnya at center kewah melinasi. Mare menjalan tiang tulis tepukin tiang misi tulisan di sini jual masakan Padang. Buung tiang ngebelajar nih maman sampi nih ada bong. Bin tiang ngelola seret tepukin tiang misi gambaran lele, bebek, ikan laut misi tulisan di sini jual pecel lele. Buung masih tiang mau belajar dan lele tiang ini pecel gitu. Nih ngajak senior sama DJ ya timbal ini. Isi teko-teko nih. Adi misi gitu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ya, kalau mau buat dokumentasi silakan. Banyak kameramen, silakan. Action yang pertama. Action yang kedua. Action yang ketiga. Mohon bapak ibu yang udah modo besok dicetak ya, pakai baliho di ulun carik, anggon ngulah balang sangit. Kok adik yang ini udah pada ketawa udah pada kenal ya? Ini film kartun kesenangan adik-adik temannya Marsia, cara beruang buci nih, cara Bernard Ben. Ngomong nake ada mic. Miki anggo. Adik kejengit duit. Woi, ada miki anggo. Kayak cara emosi kan cint. Pekan dek pekan. Aduh, pekan min bedik.
Mau bading. Hei, mau bading. Nih. Kene. Adikku mau bading. Adi matan sini Bang Cimik. Ya coba hidup apa sing? Cek. Orang nak kecil macam kesap kesiat. Mek luwung. Ne luwung ne cisuk semua nak ke. Orang itu dah ne. Aing Nggih. Power dibesarkan gede nang bayu jeung lak-lak hati kan. Aing Nggih. Ida dani. Nggih. Adi terus nggih aing ida dani. Aing nggih. Ida dani. Ida dani. Sarang sami. Nggih. Bin nggih aing ida dani sarang sami. Aing nggih. Ida dani. Ida dani. Sarang sami. Sarang sami. Puna pigatro. Nggih. Aduh sakit dah cangoren ci aing ida dani sarang sami puna pigatro. Aduh. Aing nggih, ida dani sarang sami punapi kadre. Punapi kadre. Ibu amburo ibu. Sing bani nengkek cangkemmu. Gitu. Ibu Maya. Amburo. Sing adik itu punapi kadre lanjutkan. Nggih, punapi kadre. Suksemo. Lanjutkan. Nggih, lanjutkan. Nabi Jawendan karyo di rumah hale tiang, Sing maksudnya sambungkan munyi drama nu hidup pemainnya alih kapa-kapa. Hai kamu ke Bemercuet. Kenapa kamu baru datang ke Bemercuet? Aku bukan Kebo Macuet. Aku adalah Damarulan. Damarulan? Betul. Hai kamu Damarulan. Di mana kamu ajang nyemplon Damarulan? Tanyakan pada Patih Legender. Drama. Niki bos sisan gerubuk drama. Makin ngaturang ayah ngibur ide dane. Kewandanang sampunang Riki mantan Dontono. Wenten ada acara di Puri, di Girio, di Banyar, Puro Dalam, Pusah, Balai Agung, Aben, Proras, Nganten, ket ku melesin kujit nabi. Ngalih drama hubungi tiang www.topok.com.suge.ngalegai. Dingalih biasa gratis. Ngalih gratis. Dimulihe. Nah bayah lah kamu. Oh yang ada. Wah yang ada tunas. Yang sing ada. Tagihan ibu nih. Oh kuda jadi acara PKB jadi. Campur gini polos. Ada ya tunas yang ada yang tagihan. Yang jadi. Ah lah kadi. Kenyen. Ibu guru. Yang biasanya lenan di luar PKB. Luar PKB raga biasa. Karena dibi di abian base kuda cinunas. 1,5. 1 juta per orang. 1,5. Oh. 1 juta per orang. Benar. Yang dini. Ah lah kadi. Kenyen. Ibu. Yang di luar. Di luar 1 juta 1,5 bayar. Dini 2 juta nunas. Amburo. Si tadi. Nama pinunas. Oh. Di channel Genseng kan terserah beliau. Si tadi. Pengada bekalan ke dalam puri. Tapi lagu waktu tadi seniman Bali, Madan Pregino, do ngomongang pipis. Menapa? Sing dadi ngurtang pipis cara seniman di Jawa irago Kangwang Nunas Banten. Banten tunas. Wah, niki Pregino duak niki Banten tunas. Banten. Daksino. Nyo habungkul. Berak. Kalau habungkul bengu. Misi bahasa gemel mau. Misi baseballong duang kepeng ama barak aji dream. Adi unyuk itu. Lu bulan dan dengi mang odalan tuh. Bo beragat. Sing didorin misi amplop. Apa tuh? Sesari. Sedikitnya 100.000. Sedikitnya 100.000. Yang sing man sesari. Kangwang sesantun. Apa? Sedikit setengah tunas. Ya ni channel sama. Satak tunas. Atengel. Benar. Ya ni channel 500. 1 juta tunas. Ading menekan. Potensi naik turun kali nongkos nih. Yen sing man sesantun. Nah, Kangwang sesayut. Nah, tuh bu, sesayut. Apa mana sesayut? Sedikit man uyut bubungut cini. Mulai dini sih gini. Ini bang. Apa?
Ya artinya ragu nak seniman Bali, liuran sosial dan budaya. Sing idang jaro artis Jakarta selebritis, irago kangwang dini selebrap. Tapi jadi kumi bob ada maju. Benar. Ulian apa tugas nih? Ulian iluh kolor nona. Ilo kolorona. 2,5 tahun jang Sendai Eagle saput kan di bereng-bereng menyalatik ini. Oh. Betawang jang boman metangkep KPK tulis 10 juta. Boy, penegak disiplin. Aduh, Bu. Ci betawang jadi kali ini di PKB di lungan jangan go sapu deh kude. Jang sing sombong diharap bidadane jang makejang. Oh. Jang Jumah belum adus ngolah saput. Kude. Belum adus. Tuh boleh nang janggo. Ane lenan penyahan kini nih paling lungo. Lu mesti diangon. Ada kuluk mada dari keset. Man ulian tugas ini ulian apa? Nah ulian kolor nona. Penyakit madan kolor nona. Corona. Tekane uli Cina madan niluh kolor nona di Bali. Oh. Bapane dawang Ci? Bapane madan pandemi. Uli Cina bapane madan pandemi. Memene mendemi. Tekan lo kolor nona. Nakal nak cenik Cino senyak mulih ke Cino. Ilo kolor nona. Senyak mulih ke Cino. Nyet. Teko omne jadi. Nyeto. Omikron.